Atoka mtumbo yake akutane na destiny yake, sababu Mungu alimwaidia ya kwamba atazaa sana. Na mwanamke wa kutimiza ile mandoto ilikuwa ni Rebeka. Amen. Lakini sababu ya udhaifu wa kibinadamu inafika wakati na muda mtu anaanza kusema nimechelewa. Muda wangu umepita. Mimi ndio kesheni, mimi ndio vile. Hapana. Nakuja kutia moyo asubuhi ya leo ya kwamba hii wakati tuko ndani ni wakati ya kujipanga sawa sawa, sababu kuna mtu ambaye Mungu yuko anaandaa juu yako. Kuna kiministry tu kiko fasi dada, kitakuja tu ni juu yako. Sasa ukiwa haraka utaswate baraka yako, unakujitupa kwa mtu ni mtu tu, wakati yenye ulikuwa na baraka kubwa. Wakaka wengi tunawaza sana kuhusu kuoa, tunaogopa. Wakati anawaambia kama tutembee na muda ya Bwana. Muda wa Bwana ikifika, jua hakuna mtu awezaye kuizuia. Na kwa Mungu hakukwaki reta, Mungu afanyake vitu parazaki. Inyavye kinari parazaki shedie. Hakuna. Jua kama ule ambaye Mungu atakutanisha naye, ule njoo mwanamke wa ndoto zako. Ule ambaye Mungu atakuleta kwako, ule njoo mwanaume wa ndoto zako. Sasa uwe polepole. Usikisikia mwanamke wa mshekina, ndio yuko naambia garsu. Aseme na juu ya kuwaza tu sana. Anawaza sana, anawaza kasha chelewa, anawaza kama inabidi mtu nifanye. Juu fulani alifanya ndoa hiyo na unaifanya. Chunga wakati wako. Amen. Amen. Wazi na jichumilie mwanaume, uko fii, une super wewe peke mwanaume. Hivi inawezekana? Mungu, kila mwanaume na target inakuwa mwanamke mweko na pesa, mweko na pesa. Wapi ulionayo? Tujipange sawa sawa. Toko wakati ambapo Bwana wa kazi aliona kwamba hata tuacha na aibu ambayo inatuzunguka. Ilibidi kwamba afanye nini? Akuja tukute mimi na wewe tumekosa mahali pa kwenda, mahali pa kukimbilia, na akatuajiri kazini. Sasa shamba la Mungu ni kubwa. Na hili shamba la Mungu ni kubwa, ni kwamba watendakazi ni wachache. Waomba tuamke. Hii ni muda wa kuamka, si muda wa kulala tena, ili ya kwamba tuingie kazini, tumtumikie Mungu. Amen. Acha niulize, kati ya Abrahamu, wakina Noa, wakina Daudi, na kati yetu sisi, nani ambaye anaweza kumpenda Mungu sana? Acha nirudishe swali hivi. Kati ya ule ambaye alianza kazi saa 12 na ule ambaye alianza kazi saa 11, nani matamfurahia Bwana wa kazi? Ule mwalifika wa mwisho. Sasa kati ya ule wa mwisho na ule wa kwanza waliingia kazini, nani walipokea za mingi? Wote walipataka? Yaani kwa Mungu yeye hakuna ubaguzi. Ni kwamba ulikuwa